Amani na umoja kwako na familia yako. Kuliishi neno la Mungu. Katika maisha yetu ya Kikristo, njia mojawapo ya kukua na kuongezeka kiroho ni kwa kuliishi neno la Mungu. Na tunaweza kuliishi neno la Mungu kwa kulisoma neno la Mungu mara kwa mara na kulitafakari kwa kina. Kwa sababu tunaposoma neno la Mungu na kulitafakari kwa kina, tunapata maarifa, lakini pia tunapata mafunzo na mwongozo wa kutuongoza katika maisha yetu ya kila siku. Tunaposoma neno la Mungu tunapata mambo mapya, lakini tunajifunza vitu vingine vipya tofauti. Tunajifunza watu mbalimbali katika Biblia, wao wamefanyaje wakaongezeka wakakuwa kiroho. Lakini pia tunapolisoma neno la Mungu na kulitafakari kwa kina, tunakuwa kiimani. Kwa sababu tunakutana na watu mbalimbali waliopita sehemu mbalimbali ngumu, lakini walishinda kwa sababu walikuwa wanamtegemea Mungu. Hivyo nasi tunaposoma neno la Mungu tunakuwa. Maana neno la Mungu linasema kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Hivyo tunaposoma neno la Mungu linatusaidia tunakuwa zaidi kiimani. Lakini pia tunapolisoma neno la Mungu na kulitafakari, neno la Mungu linatupa ujasiri wa kupambana na changamoto mbalimbali. Kwenye kile kitabu cha Ayubu, alivyokutana na zile changamoto mbalimbali katika maisha yake, lakini tunaona hakukata tamaa. Hivyo tukisoma vizuri neno la Mungu, tukisoma story kama ya Ayubu, na sisi inatufanya kuwa jasiri, lakini pia kupambana na changamoto na kuzishinda na kupambana nazo, hata tusikate tamaa, tuzidi kumtegemea Mungu. Hivyo basi, ninakualika ndugu yangu, mimi na wewe tuendelee kulisoma neno la Mungu, tulitafakari kwa kina, kwa sababu neno la Mungu ni taa na mwongozo wa maisha yetu. Familia inayosali pamoja huishi pamoja.